Uwi ubru wa kam ya ide kamu army captain. Da Chah kamu ha 101 area Shillong. Wai uni ubru da tip kamu. Sarche hon rongpi. Uwana karbi angnong district Assam. Uni ubru wa da riam lek kamu sahab cipai. Tok wa da dap live siak sak bon ki thau ki cipai ha pok geri. Hewa da live ring video wai chon doru ya ki tiar cipai. Na dok ki soloi AK-47 ki thau sa thau im ki cipai. Ha dok ki keri cipai hawa live wan ki. Iperomo po che Chah kamu to wa hak arho ardrik uni ubnai. Hewa wi cipai ke 101 area CSD kantin. De yo ya uni ubru wariam kamu berupai ba. Uda mut opsia sekani ke thau ki cipai. Wai mana pesenge o. De kamu wa o to kapten ke Assam Regiment. Tang wa da artatin ne rukam riam u. Iwa mi hap kamu kapten. Hewa depan ya ke ID yo pesket tang wa MMAU. Uni ubru de penyo patan u de gidur hak mobile u. Wa emu hak yo bon ki thau ki cipai. Weda kelaktin udah ong waman kamu cipai ke 119 Territorial Army Assam. Hadin wanda ong waman kamu cipai ke 15 Territorial Army Assam. Hawa takit cocok yo do ong wan wa to wana Arunachal Pradesh. Weda manu kamu kit tiar wacet jaya ki cipai. Hadin ini dalai rao ca Jalupara Police Station dewe elang wa ke FIR. Kat kam kidur wada cem na mobile uni ubru. Diyo wada yo upsia umile klem de emo subah hagyo bon ki thau cipai. Hado o lai luti lang wa ki cipai.